Adiut tangan nami na poso Raja Sonang baru beres si Kota Batam. Asapay damang ma kodang na si Talasari bek kau mama. Jalang-jalang prahorasa matutu di pasatam itu amu tongan nami. Naposo Raja Sonang si Kota Batam. Adia tutu adong lay na burju ito na basa di panamun-namun nami. Di hamu sotong manyaman bati silas ni Roha di bagasa Partikyanon. Partikyanon di pasatam matu hamu isi mahamu si pita gondang muna. Buat ita nomor dongot tubuh saat ita. Gabe matutu jala horas ma aku nini gabe. Sada selopak gadong dua setiap puli. Tuk sada pertama ketahun sudah maita taruli. Jadi di sope sedorong nami mengalap sangap hami tuhamu salutna suang ini. Marsat tabi mahami tuhamu na tetua nami na pala adong di Partikyanon. Alanan itu dali hami amu amang hamu inang. Asa tangan ma boton ujung nai ma jari-jari. Jari-jari tangan marsi kajang-kajangi. Hut ni hata mas dodon nami jumolong mami marsat tabi molotung adong na hurang lobi di penonton nami suang songoni di perjejong nami di apala Partikyanon nangit-nangit mahamu mangajari syalai amang pede nami pertarias na malo paridam na susuk perlopan na tabo na dialap manogot tinaruan botari amani marlogot opun ni margulane molonunga di poloko damang godang belum mulai. Sudah mami ohom uduk jala gali-gali. Asa syajur main na mula-mula syajur mula tompa. Mula ni rumah ijuk, mula ni rumah gorga. Mula ni jolma tubuh, mula ni jolma nama butuh hata. Didok na tutua amang pede nami. Asa tek-tek ma mula ni godang, ser-ser mula ni tortor. Asa tungguli penotron nami buka damang ma godang mula-mulai. Mulai matutu amang pede nami ngatakas di beka mong godang mulai. Ang giat matutu mulai gabi mula horas di tonga-tonga parpungata ima di Partikyanon. Asa puraja main denda puraja indah pati na isan suryon jara gegir mangalapati narapan nyonjong tinggan di hos ni matani hari pasasa sobat opukta mulai jadi ang giat di pasu-pasu pamatang do tondi salai amang pede nami. Jojong johami di son ima pepuarani opungi nagabe nasangabi ima na poso Raja Sonang boru bere nadong di Pulau Batamon naik pasal soba na mami ima
tua mata nomor tua di batang suang-suang ni tua mata raja inakta sori pada nang di luar nalolong ngatak ka sujong purbat takas sujong nak kolong ngatakas di buka damang godang mulu-mulu takas damang batu godang soba Gabi. Mola te mamang pede nami Gabi. ngatakas di kamu godang soba-sobai. Son adong do dibuat kami imatada sila suruh nami tubonani hasuton. Adorang so di pasat kami on tubona hasuton jumolo maliat ton nami on di poguni halaman nomor tua nomor sangapon. Anggian maliat gabeliat horas markor hon hitan adong di partikyanon. Di dokna tetuang pede nami dibuat mata noliwat di baik tu pinggan pasuk di sok kami memang lihat asa tuat tadi pataman nama masuk beda bang madami kodang lihat-lihati sadatu lima beda bang
Salate emang pede dami ngatakas di kamu godang lihat-lihat. Sonari neng masih olo-olopan nama kami sesama kami. Jadi sob kami malap sangap tuhamu selalu no song-song ni tunar namin adong di partikyanon. Olo-olopi hamu kami amang inang asa adong tanda tabuan islas di rohan nami tubunan niya suton. Selain amang pede dami. Beda mang mga godang olo-olopi na ribu-ribu mah beda mang.
nama musik gabe permusik nama buat pakai sedian nama gabe permusik nama Mister Mane barang alai jumbol matong tadok kutu bonasuton adong dobe partiket dihamilai nami Gabi lah gabi. jadi amang pada nami gabe raja nami gabe naim panghel guting nama kami di poguni halaman nomor 2 nomor sangapon bedamang manin na laguna balada dot selayang padang on retritanan namang Dita, tak tolong jawasa dibandingkan perjoncok ta. Jadi di sope selinai donon nami. Selamat dan sukses ma. Perayaan ulang tahun muda-mudi Silau Raja Boru Beres Kota Batam. Anggiat ma tujolon niari gabe pungon siturun di tengah-tengah masyarakat terutama di Pulau Batamon. Jadi amang pede nami. Neng di ujung nami nama peraturan nami. Asatin nama multio dibain tu panuhatan. Bergabung menggodong studio las perunga pematu hasatan.